bakai pathin na milong set na tanti nei lova chon se zong lewang nei chin na ho ka chanova tu pung ka pha na nang ma thu ngai dinga nei pui khom ji ka ki pau ven pakai na min theng ka thang wa un hi nami Israel te ho nang ma hetu sa dinga na len do a phat thei na bo a se yangai lo je owa thu na tan pi na ho akona ge ma mi chang che in ka hin kho na lung hai na ka man the ni diwa na thua ko na ka bon chawa ne ho pi dingin hu hin pu bakai Jesu Christa minin katawu nei amen tu pungka pha na he Israel te kan khua pa na he thui ki hil diu a he Israel te hin khua pa na pathin thil gon kidang ta ise khom diu a he in he chilang hi ga ve vin lang wa noi le se lim map amen Israeli oilai muna ham ti a ihun vet a hi chon chi wal me ma hen ikai nai a hi le chia asanin ako na chilai mun kho Israel a he akamui neu cha to ai chen naw manipur gam sanga zong aleipe neu zo ai hi chi gam neu cha pathianin iati a hele ha ta phathe bu ham nam neu cha gam deu cha phathe bu na achan naw le pathianin se angai lo jewa thu atan pi na ipidinga pathianin Israel nam analhen do ham alhendo na ji chu pathin hetu sa leiset lai lunga chenga pathin thu kitchen sa Krista hung na ding to gon aneina patai ve na hele pathin ni piringa Israel hi namzo sela alhendo ham Hitchin South Korea omin India omin USA Israel te chen na gam ni hitchilai mun hi ahe Israel gam nin ta tui khang len khana omin hitchi tui khang len chu ipikiti ham ha ipikiti ham tui pi thi tui khang len thi ki ti chu agam sungwa umai agam nin tawa tui khang len chu Mediterranean Sea medi ki ti chu e pawa ipisena ham itile gam lai lung Mediterranean Sea iti phale leise gamlai lung ta a tui khang len tina wa noi leise na ama het to sa dinga alhen do ji a leise gamlai lung ta ana cheng te chu het to sa dingin alhengen isai som lilathum chang som na a nang Israel su kedia sakhi atiham ha naning tho ka niu to ki bang be siwe nang Israel su kedia heto sa atiding ahe pakaya dinga Israel te su sakhi ki so yeng thelo
Sakhi eto sa kalhatsa dia kalhen nahi tin pakaijin asein hitiya chu ama ho chu leiset lai lung ta cheng ahiwin gablai lung ta cheng te chu heto sa agon ahi chuti ahi le zudami hi ipi phachomam chule chep tan jong iham aphatna imalam zo sia phachom ta ahi abul pen chu pathe thu cheng se ama ho ki pedo a kichin sa anahi treasure koi ham o ki pa hume treasure pa anung lama atowin hichi KBC hobung hi akisei lai changa sumthu akisei sele treasure pa ki hol de na hobung sum se chu treasure in achin hi diam achin wanga ama a hi ham koya hobunga ejong le treasure pa in achin chutabang ta Bible jong hi pathianin wa noya mi zo sia dinga api wanga aching ding gat om lo le matha ding kisu lo ding hi ja aching dinga pathianin Israel te a na thendo a hi mitang ta in Bible hi e wa de ti win kasim jong le how kip de yong ki sun lo kip gen be dang ga ti le yong de lo mi ba ngai lo no Kuki yong ki sim khade gang te be min te ga ti ka vet jong le de America jong lo Korea jong lo China jong lo ahin India wang anaki sun kha iati le isim se le Benjamin Judah David Solomon Esther Ruth Israel te binnya sang khan khongen sang kisen itidana e hawa hi the ham ti mitam ta boinas iphungi chang ki suni jong le pathienin Israel te chu ama heto sa dinga alhem do a athu pe ni achin sa ta ji a amang thu ki ha se ya hichilai hobum thu a sum ki se yong le treasure pa bo ki boy pi de na chutawang ta chu pathirin chi Bible hi mizo se dinga ape hi jong le e ho min chong hi jong le e ho adinga zong pathienin ap ahe rom bungko chang lina Israel te ahiwin chapa hina chu amawa ahin lopi na thulun zo se dan thupe pathien ho na chule thutep zo se la ama ho a ahin pute pate jong ama ho abo ahin ta saphe lama Krista jong la ama ho la akon ahibovin ama tui ma zo se chunga chungnung pen pathin ahin akhang khanga pasato ta ahi amen pathinin Israel te ho hi nang le ke hu ing pu Jesu Krista hong na ding ta sapea au pen do ni ma jong anagon ahi siam dil bu so many chang khana pan in Pathinin Abraham anakol doa
ul kardia achena kona akok doa isi ura pana kipando in haran ajonin harana pani na kum sukinin gam kep gam isi kanan Israel gam injoa Mediterranean tui khangge itil chilai hi lesia gam lai ta achi Patienin Abraham ko magam nam wangbu na pathebong atiemin gam atiin Israel te adingin kanan gam apia nam lopi ta kasim do ding nahi atiin Israel nama atun doa nang pathebong wangbu na nahi dingai atiin Abraham wangbu na pathebong chu ipiha gam hilo gam nelo gam pi zong wangbu na chikhat nam hilo nama kisim do zong pathena ai manipura wa nam hilo nama kisim do hi gau sakna azan hi na het pina nei chu wangbu na hin tu di hin Abraham pathebom wangbu na chu ipidinga nagin mowam inzo in ka seitan gam ati in kanan gam apia nam ati in Israel nama asim le nang pathebom wangbu na ati chu ipisena ha pakai Jesus Krista wang noi hu hingpu pathebom koi hizong la ata asana mangtha alwa tun so nin kemlo ane ningin achapa changkhat apitan ahi hallelujah amen hitia cho Abraham sona Abraham chilha akona hum pingdo Jesus Krista wan noi hu hingpu chu ata asan zo sin tun sona hin kimlo nei thene nga Abraham pathebom chu Jesus Krista ahi simtilbu som nilani chang som get na a sule nangman ka thu se nangai je a leise namtin vai pi hi na so na chilha wanga pathe ong ki boding ahi ve ati simule khat ni tho Abraham sabat te sabat Jesus Krista kangui tu na so na chilha wanga namtin vai pi pathe ki boding ati en Abraham chapa David chapa chu koi ham Jesus Krista Abraham son chilha ahina kiche dai imovin Jesus Krista wanga mizo se in pathen akona pathena ichantheyu anahe kanan gam chu patheya bu a grega hozong len ta mini ki tho a azon lewe namuwa Hechit obanga agam ho pathya bu jing lain Israel te ho hi patherin thu api jing ahe dambu ni na bongsagi chang gup na konin aje chu nang ma hi pakai na pathian ninga nam mi thien na hi leise chung cheng mitin hizal la ko na hi pakai na pathian ama golo anei ding mo nga nang hi na lendo ahitai nam dang mi he bizat sanga hi nang ho na tampen je uwa pakai din na lungsi nuwa na lendo zengu ahipoi aje chu nang hoi mi he bizat la a ho peta na hiu ahizoi pathiani ni bon chawadin pathe ibu pien la namdang zo se sanga avhom pe tilaya chi bon chawahi zentai ki bangso ke zentel te
chidang zadang khana jing la yuwa koi ma pathian he om lo pha na pathianin ichhola ko na chu Abraham ahin ko do a ama het to sa dinga Abraham chilha Israel nama antundo anahi namdang zo sela a alhom pen hi zong le pathianin hatta ama ho chu atundin ahi vevin chi len pule neu pa hi ong ki bon hom ne len pu bang le neu pa oi ahoi len zo am neu pa oi ki to len pu ban oi len zo neu pa oi sang len pu ban len zo hi chi len pu hi neu pa hi me li hen la that ta le kidang na sa diwang ha amai kha ti dio so na len pu hi neu pa hi that jong le koi man arat mo lo de koi man kidang asa lo de ngai ain hi chi neu pa hin len pu hi man hen lang vo do hen lang le mang na vo ka cho as akiram be se yenge ti dio ta mi zo sein iti da na hi chi neu cha khari len pita azo ha vo ka cho akidang be se yenge ati di vevin chi len pu le neu pa hi hong ki del hon le koin azo ahat zo ding ham neu pa in amana len pu chu champion ati namu wa chia chu hatta panala a he cha zo the na chu mi zo se lungela su piom ham he chi neu pa in hoya ko na han na ala a I pilowane a I pia bola le chitep tip ko azo the ham o amala nga pang pa hi pathian di ta hin te ti mi ten agel do the chu to bang ta Israel za neu cha pathianin hatta ga bola hi le Israel pathian chu Jehovah pathian hi ki hi nam tin vai pin agel do the ne ni wa pathianin phat the abu a he wherein Israel he til kidam danga anapuya pathianin Gitiam na lui la ya Krista hong ning ana phone do a Krista in hu hing na wan noi mi zo si adema an rut dan bu ni na som ni le get chang khana panin khat ni thong namma ko kai na tin chu wan si ma sing nei la tu na ya ke ma tang ta pi se si ni na pon cha ho Bathinin Israel te to akitep na chu ipiham sei angai wahi le phathe sei angai lo wahi le gausap agamwa ko na del do a agamwa hu kile kin wahi le pathin ngaidam letsa na chia chu pathin to Israel te ki ka a pathinin ipi kitep na abola ipi adinga aman phathe bu ding ham iti hi pat te cha ingai ha ding hi a kho a hi sengai kiti chu wang bo na
sei ngai ki ti chu wang bu na a hin van pathian hawa dil suwa pathian tia a ho lai chanu pathianin agamu chu gaming asu sa ding galmong ta chenga I macha hasam lo ding a hin sei ngai lo chu gaw sa a hin milim pathian maya achiwa a ho wa hele pathianin gam hing chu gam go asu a gal mung ta chel ho chu gala tam ta atha ding le se nam tin vai pil a the cha ding a hi win a he ye chun koi zo na to ding nang man kil henin pakai na to ding ha milim Israel tein hiti pathin belowa milim pathin ho ta jon pakai achunga lunghang kita tai athem puteu san geya sim thu milim ho ding en achewin aleng teo ho jong akonuwin Tupha le pathianin agam kim velwa chen zat dang ho chu until do ji a yitia kona chu ama ho hi su genthe ya ji a hewin a he Jeremiah mungsagi chang som ni langa na a napu napateu Egypt gama kona aung do ni wa ki patu ni gein kalacha thiam ga ho chu keiman ama ho henga Nisein kasol zingjengin ahina wangin ama hon kathu angai povin anakhamuzing chazong ain sung povin ahe ama hon angomu apukon levin apu apateu sangin tilsezo abol tawe idang ta azudate le Jehoiakim kiti daza khawam ama hin patien le kabutien hi asal ha meya ahale nomowam te kita ta apu apateu sangin zong achon si jatawe ati ata beal khuma hitia chu chom sita hin kho anamanta jon pakai patien chu alung hai tapoin Israel te chunga hin thutan na abol pi te ngai ta thu se ngai chu phat te na se ngai lo chu gaw sap na kiu chula na ka se na ngai a hi le wang ka bo din ka se na ngai lo a hi le gaw sap na chan ni ngoi ati in se angai ta povin ama chunga hin gaw sap na ang hung tan a he Israel chanchin chomkim leise na mi jo sela pathinin ama nam len tum ningin Abraham ayin kowa Abraham konin Ismail to Isaac so nu chain goglo ngai lo hi je in Ismail hi ama tila ho hi Arab pangal ho ahivin Abraham aji to achau Isaac apanin Jacob chu Israel amin khela acha somnani chu Israel phung somnani hungin achai nam somle namni en pathirin akelenin anahe Abrahamin akilaina kichi ta achin tublo jein pathinin mi gama kumjaliwa na umdingai ati en Egypt gama awmuwin pathinin kumjali ang dit nongin Mose mga ahin puido a Mose na hin puya kita ta apuy jing lain pathinin bolo ding apti abol asay kala abol khata jein Moab phaizola ahin na ala pi a ama tha khelin Joshua mangin kanan gam tep gam chu apui lutti anahi hichigama umlayun pathinin vai hom
Paul dingin lam kai chu mana got pi a chai na in leng ka de atiwin Saul a konin David na konin koi ha Solomon bathinin pathe bo izong le apa nu kha lama ahung chom se ta je in Solomon lengam chu bathinin nia aken ha pi salam Israel to hanglam Juda anaken ha pi anahi kya konin salanga Israel ho chu Assyria ten gala anaki puyuwa hanglama Juda ho chu Babylon ten apuyu Babylon Sultan kumsom sagi atiu chu chilai muni anahi Irana akonin Greece akonin Rome Italy toa edi som sagi agam zo sewa thei tolowa nodo gama ahiwe Thepudan som ni lagu chang som tumna a chutiang le keimar nang ho hi namtin vai pil a ka the che so helding nanung nungwa chem jam ka sa do a kadel jam diu chuta le nagam sungwa akwa ki zama a hop kwa lumding na kopi zo seo zong akeu sa umding a hije hicham geya jong chu nang hon ke ma thu nangai dawa ke ma nei do na lai wa he le ke ma jong chu ma ho ta ka nang ho ka do diu na chon si chen siu cha ka sa ni ve chen ke a ke ma mo mo kin nang ho ka le ku ni le nang ho na sa ke ka sa ri ya nei wa na sa ke ka sa ya jong nei ve na lai de wa ni Kathuse nangai lo wa hele kalung han na so azat sagi ve zena kasu punning achai na le na chapatel na chanutel ta sa gaya na ne diweti na ne diweti ti ata ta patien lung han na dan bu ni na som ni le get chang som ngale ni na a nang man kison na taan na ne nagam sunga na kholen dung zo se kulpi sang ta ki kai khum zo se avol hu su ka sewa na khum jeng diu hito manga hi pakai na pathirin namma na pi na gam sung khong su hela na kholen dung zo se na khum jeng diu a hi nangin na sung peng na ta sa pem do na sapatele na chanu te zo se jong pakai na patheri na pisa ahi wangin na melmate na khumwa na gimhe so be se temule na kitha a na ne jengning ahi anasai na hetiata ta edi som sagia chu Jerusalem kulbang chu Rome sepaite na khumwa general Titus lamkai na koi ma podo theitalo nere cha koi jong se ane chai nu wa jong Rome sepaite ndal hati talo cha cha podo la chi rimu asunga chu akiho khomwa achate wa kithawa asa aneu aneu edi som sagya ta ananeu general Titus in adi mong nai ti portrait na ni ma to Italy nenowang masanga Rome na kiti chu na chiole si monument loki ta asema galzo ai het jing na ningen chia mi hing galinga ki man hona muwam sana tha mai tun na sagi hunu muwa jo se ibeta hi le pathin na to kidang ta mai le khabu khat the words of the Jews juda te ga ai lo le
history of the destruction of Jerusalem kiti Aomin Flavia Josephus Israel mi mamain asu William Winston in Aledo na Rom te to ga ki do lai vin kai naw e hoi pi wa hi le so chang ka hi dio hi chi ki ri zong ke o e su gam din hi chi so chan nai ka chung ahung hud ma ho vin ka an ding in ati vin judam pi te dun chi cha se chai in achapa athanin me ya ayemin achapa ta sake khat an chai ro ta ni ata ta pathin asei banga kase nangai lo wai na chanu teo na chapateo ta sa ge ya na ne di wai ati chu edi som sagya chu anne chuma sang la ya dong anne kha utai lengte nina bungup chang som ni lege na ipi na lungim bi ham ati numenun ni khat chu hichinu hin ke cha ki tha a ki te ama cha ki tha din asein hije chun ke cha kha ki honin kanel hon tai ani ko kin nia achapa ki tha dia ka sele a ki sel mang tai ati patien lung han na ang hon na sei angai lo je wa acha te chu akitha wa ata sa anane oi patien pathe na chu gao sap na ong ki so e gao sap na ong ki so ta e I chan ge ya za dang ho gam nang hon tha ane khumwa edi som se ge apa na he wherein Roman Empire East Roman Empire Arab state Turkey Christian Crusade Egypt Turkey UK edi som se ge apa na sang ha ko som ni le se gi chan hi mi ga ma so le sala uma gen ta hin khuana manoi pakai lung han na ji a kum sang khan le zagiet wal hi aga muzom ka ka mu hi ti the to lo wa nam tin vai pi la a del do a the che ga ma an hi atho na edi som se ge a 1.1 million khan hi laksom la khat lam atha kurset war ki tia yong ta thiki na David asi atiwa lo tam ta thi lo kin Europe go madilo ta he sena oma athi kino Russia le Poland ki do wa zo lakli lam atha kin Leisir gal pini na phana zo 6 million laksom gu tha umai patien chu se mai lo je wa ta ai kho su manga lo ta dia chu tu ne hi Israel te patien in patte bo jing la ya sei angai lo je wa patien thu tan pi na jong hi het tha ngai Jeremiah som ni le chang ko na ama ho wang hi mel se ta akabola wa noi nam tin vai pi kin li leu diu a hi zapin to na ane wa kidai na le sei tha ane diu ka the che na mun tin a aminu zong gao sap changa a sei diu ai aminu zong gao sap changa a sei diu Second World War leisit gal pini laya Hitler na za khau chuna amalam kaina Israel mi jiu soza se abon sawa herodi atiu chu thagam di munjo sia abol so nisia hi sang somli to bang atha concentration camp tia ana say now judate tha a
coi khom này thì nào muốn chú chỉ lại muốn hi nằm một chỗ na hi chỉ lại muốn hi ama ho a coi khom nào na tông thế đâu đó sẽ thao à te sẽ là chấp mua thao à Adam thế à hàng họ na à tổ số Gangte ta na bon Azam do gonu zong le thi ling dai a get pyo wa tho current a chi so wa electric current in aman cho dong hila do lo wa koi de no mi na ki chat na dinga Ezekiel som le gup chang som tum le ko na a na pon singapore cha a ho na wa Nani na pon ho la wen tin na sa zem pa hoi zo siêu la ani a pon a ho la pyo wa hi le sang khol to ka nei ta lo sago ke wa om ni ve wen chi German se pa hon Israel te ho ani a pon a to ka chan ge ya a ho la pyo Ezekiel mga seba banga nani na pon hola vintin sago kyawa na dewa hi akiwan naw sangkhol to ka ni le pon ho atar min ho ake ko ho patien lunghan na alung ta a he samhoi ta kipot zol khela luchang tol hela mi ding pon sil hoi chol hoi ta khela khaw di pon ki sil ding me hoi sa ma se za cha na hum hi za ding ati patien lung han na sam hoi ta ki pot zol khela luchang tola di ti le Israel nunga ho sam hoi ta sao ta ho yong chu ache tan pi ni Lutola asim nungoi ti kum sang ni jasa gyan se ta isai them ga ma an se chu sang ar ko som li le thum som li le li som li le nga ko ma chu ichi ata ta Israel te chunga a nalhunga a he namu wang cho he asam ho ache ha asam ho atan pyo na chunga kong han ji a alung ha pe tawa chung thu ka tan sa din na na hong le na bil ko tang ha min ti na sa te tha gam diu a hi na sa te me a pasal la pe un na sa te nu me pasal la pe un ti me ya a hin la ya a go diu na lo sa ha de nabil ko lo jong atan ha de patherim kum sang ni zagup ana cheta a Ezekiel manga ana sei do velwin German se pa hon ka ti samte mala wa Israel te bil ho chu a chel ha pe nana hom jong asa ha di wei ati ata ta leisir gal pini na achu hiche bible chang pathienin agoilun sa ipidinga wan no in German te hi medical science ya athi pe na ana se yo ha aje chu doctor ki thop chu de hor u kem ho u pho ho amanwa operation áp đàn họ cái thiếm chịu bằng ngoài nó còn Israel te họ số amat ova gan hình bằng à nát na cái đám bằng ông phát rằng là chúng akap nút nova azen ziu Israel te ta sa chu medicine experiment lâu chăng lâu họ kol do na mizen na aman
Hichia tu ni chana wa noi le si na German te hi Dr. Lama achi pe na hiu hoi tai ga ve na hi le Israel te chunga pathin tu tan dai asan dan da Vewin ji na mu ham akem ho amang pi ho dong a ke pi over azen jiu cho a ho chan ge mel se ta bo chi ata ta German te ho in alimana kap do he a ha sana ho dong al hot pi wa kila Nisya sang som li to bang atha achai na lak som gu phadot sangat zako som li lenga April ni som la thum ni a gar aung ki chaya journalist ho ka chiwa lim phabe phatala do chula ya chu color lo la Matthew som ni le sagi chang som ni langana Amma thisan phu ke hole kacha teu chunga chu hen pakai Jesu Christa ting pela kilbe dingu a akam pau u ahoi lo je a patien lunghana ki bela mai chai ho dong hi chi theng ai wo ka chu nein gap ja tu lai ta no hung ta a ka tha pi de in gap a cha ki tha pi phadinao na chak pa gap dia tu lai ta no hung ta cha ga don te sei bai lam le jong le I kam pao he I chi the dio Israel ten Jesus atha nom le thakta ta I bola a chi san phu su ke ole kacha teu sunga chu hen tia amau le mau ki gau sap muham ke o chunga ti dong le apa se ni kacha teu ati na la chu na Hitia su Israel nam pumpi Jesus Christa cross ken denin ta ki ko wa aki gau sap na pau so pathen lunghan na amau chunga hunga ipija Jesus athaw ham sei ngai chu wangbo na sei ngai lo chu gau sap na Sengai wong ngai lo Israel ten sengai wong sengai lo sengai lo tia wang bo na jo se ki chai ro ko be do ta ipija Jesu thau ham Bible a het lo je un ta sa thil bo angai lut je un lagang mit chota in chen ni mo gelo tu ni in zong hichi Bible seminar zao zo se apana chai to ka phata za ho hi khat ve hong ki khom zo se hi sam khat ka pe ding ai ki tian lang le to ho he to na yom na chan lo mai the wi na gin cha do bang nil ha pung gu chele kot ki hong ding ai ki tian lang le Silaya phat mo le zel chan ke a khong ki line to ta ve pat ta chan ngai to vin lang gel tha ki Israel te long chun thagam mit chota leisina in chen libo agel ta jova Jesus Christa pathin su a her lobu a dei lo ama chu apai lo anahi ya chu ama thisan phu chu Keole kacha teu chunga chu hen tia ta ang ki ko do je wa pathian lung han na First World War Eastern Europe such as ipiti ham sound war Eastern Europe such as Poland and Romania had equality of citizens but not to the Jews were discriminated against
They couldn't practice law or medicine. They couldn't trade properly. Their students couldn't attend universities. And when the Russian Revolution began, they outlawed Zionism, and whoever learned Hebrew was sent to Siberia. I, as a member of Parliament, with 9 others, visited Buchenwald concentration camp. Some people believe that the reports of what happened there are exaggerated. And punished have been so calculated, so malignant and so devastating, that civilization cannot tolerate their being ignored. Close your eyes and look. Close your eyes, my friends, and listen. Listen to the silent screams of terrified mothers. Listen to the prayers of anguished old men and women. Listen to the tears of children, Jewish children, a beautiful little girl among them with golden hair, whose vulnerable tenderness never left me. Look and listen as the victims quietly walked towards dark flames, so gigantic that the planet itself seemed in danger. Manche der Figuren. Die Überlebenden waren die schwachsinnige Sachen, Häftlinge und Entdeckung und Seuchen.
Nothausen. Hichan gaya zat dang asang asinga kisugen the na het khawam azana su mang tha dinga alak kalaka sim kisumang tha kiti hi Israel zat tailo zat dang humlo pathienin ama hetu sa dinga leise na alhen do phathe bo van noi hu hing pujong amao a ko na hu pen do dinga na go na pen do sa hi jong le se angai lo je wa pathien lunghan na ti cho hi ta a hi chur so bi de ho acha te chunga bo ni chan ge na to le e ho chunga abol ni le ki cha dingai lok som ni le thung chang som tum la khat na izeinam itile ama hon thing hing bon itia abol le thingo I aloda dingu ham ati thing hing chu ipiavet sa thingo ipiavet sa ham thing hing iti phale Israel te avet sa in ago iti phanai zentel sidang zat dang tevet sa patienim tingin bon asat lu ahile ago chu yalo da ding ham ito bangin ki patsain ko isa long leo he e ho he pakai min mua tingo chui pia ki banga meya haldi buhona mehona hal tum ning be tia chu acha Israel te bot isan ge ya asu gen the ya le e ho chunga pathielin thua tan ni la koi ma idin zo lo rom som la kap chang som nang sagina a olive thing ba abang bang akihe bo a gam olive thing to bang nang ho olive thing phung ta phatna chang khadinga akihe bong ho muna ki zo mat na hi ve heche ba ho chunga chun pilet sa hi in ki thangat jong le chun athing jung wa nang na hi pon azung zo sun nawa zo a hi bo ve aje chu pathierin abata be ho bon akhen no le nang jong na khen no ding hi abata be Israel te bon akhen lo wa hil e ho Kuki cha de jong e khen lo ding hitiya chu pakai pathien hi pathien ai ne wa Israel pathien ai ne wa Bible pathien ai ne wa ichi the je bungai pathien ngai lun na pathien bilung se na keu se sei pha nei po in asei ngai lo te chung pathien lunghan na thutan na yong ki hil pha na hi ta ahini change lunghang le jong le Abraham Isaac Jacob koma atiam na phathe bu na ahai po in ahong kinung le kit dingo ana sei do in Ezekiel som tum la gop chang som ni na a hichan geya jong chun namtin vai pi la a ahong pha ovin achen na chanwa keima min thing asu bo na lai ve icha chun midang ina ma ho chung chang tu dol hin hichimi te hi pakai mi te a hiwin ain la ma ho hi pakai gam sunga kona podo te ding a hiwe tin a seyve hizeng jong le Israel mi te alut na chanwa nam tin vai pi su bo ding be ma aum sa jiu kamin theng chu kho sa na kane ye Ije hin Israel in sung mi te za achun pakai pathien in iti hin aseye tin sei pe in
vô Israel in sung cái man hi chi kabol gut hi nang kho sa man a hi poi nang hot na chen na chanwa nam tin vai pil a na su bo jiu cái ma min thing kho sa mana kabol ding a hi bo ve nam tin vai pil a su bo sa cái ma min lo pi ta nang hot mi zo se la a na su bo jiu a thien dan ka phon lo ding a hi nango zia keman amin muwa ka thien dan ka phon do teng le nam tin vai pi jong keima hi pakai kiti pa chu ka hi a het do dingu a hi je nem mi ti le keima nang ho hi nam tin vai pi zo sia ko na ka pui do a gam tina ko na gam sung mong monga ka hin pui lut ding na hi ve pathinin agamwa ko na del do in omzong le ni khat ni le kanan gam tip gamai kahin pui khom ni ngai ti hi Ezekiel manga ana phon do a hi hallelujah pathian hi lung hang jong le athuti pa ginom jing ta sanom jing a hi isai som gup le gup chang get na a koi ham hi to bang til zakha a koi ham hi to bang til mukha chu gam lei set khat chu ni khat sunga nang swa so jen theya mi hem nam khat chu phat chom khat ka sia ki so theyam aje chu zai on hi aso nat nan le achapa zo se ahing do jengin a hi gam lei set ni khana pen ki ti hi kum sang ni Jasagian ceta a Israel ten independent Zelengam amu ningu hi anapono ahita kita tachu leisir galpi ni na a laksom gublama thi phat no hin namzo sein Israel te hingai lu na aun nevis chupana ama ho hi gam tum pelo thailo hem ti kita tak ahile amawi gam tumpe dinga ang got lion Africa gamong len tau UNin hitsilahi Israel te gam dinga pe dinga itia pha ang sa layowin Israel te nom ta poe ke hom gam dang ka nei poe patienin kapi kaputel khanga anapi kanan ngam tailo gamdang ke hon kanei po mi gamawang ka cheng thiu hi jong le ka gam ni mu chu kanan gam boy atiwa anala lo patien cha nam hen do te kanan gam ane yo hi hitia su yuanin gam pe la ya jong lolo ke hon gam dang kanei po weta Israel di ta te chu anapang we nam tin vai pila the cha nom ta gama pe zong le mi gama kyon ken thai pong ka tiu atiwa sang za ko som li langa independent api ding bau chu ala lo je wa 1948 as ana na mo a kilem to wa agamo kile ki na hewin wherein he May 14 1948 na so state of Israel is born Israel gam chu apeng tai (1948년 5월 14일) 벤구리온 성 텔아비브 박물관에서 이스라엘이 독립국가가 되었음을 선포했다. 길고도 혼주했던 고난의 세월 끝에 비로소 이스라엘 독립의 소원이 이루어진 것이다. 전 세계 언론은 즉시 이스라엘의 독립을 앞다투어 보도했다.
nam tin vai pi la the cha ho chu agamo ungkile ki akipa ma vin leiset ko ning lia the cha del do chu nagam sung mong wa ka hin puilut ki de ti na bible hichia Israel mi di ta ten gam danga independent del ngai lo cheng wang cheng wi mun chop chop tam ta cheng hi rong le gam claim bol ngai lo ai chu gam dang pathian api long le set gam lai long amau da api in nagam su ngong ngong kan pui ki de ti chu hoi la ya jong le kinem ta anga jingu ai kidam ta chu so lama chu kain pui khoma rum lama te ho chu kain la khom ni ngai ati in hi jong le salam no na cheng te ko ma hin pe daun Israel pa na salam chu Russia gam hanglam simgam ati chu Africa gam he tu tang hi u he tang hi u bin tia chu so lang chu China Asia gam na from lam chu America Western gama ho chu boy lo yara gama kile the amawang hong kile ki ding agot lion salama Russia ten phal talo ipijenam etile amaw gama nuclear siam ho scientist min thang ho mithupi ho an vet no le Israel mi ngan chang na hita agamwa kile do kinu le Russia government atil bol the nawa kona nem ke ni mu pha no wa chu Russia gama Israel mi ho apot do go no wa hele adam sumuwa allo do zo lo demu afi immigration fit athum pa no wa khacha pot the ain him pe daun pakai na ti chuna kida ta chu America te mangan ko do Russia gama kiel hung ha tupana America ten nagamuwa Zeus zudami cheng ho na pot do sa lo le gamdang apana chang chang hung ki po zo se hi katin ningu ka kha di we ati wa hi le agamwa cha de ule hagu bo ani the ji so yo pha ne de ta lo de achai na a Russia gama juda te ho ahung po do na patienin America te manga akko do kita ta isai somgu changget na khat ni thum mail hang banga leng zen zu no ko hiwa vakute banga abuzona leng ho tiri so abua kona leng do hilo like those to their roots abuzona leng abua leng do hilo in zona leng mail hang banga leng zen zu no ko hiwa che gang te me jab di chu kiseina hilo ham gang te me jab chu na ja khaw ha mail hang la ki tol leng jen ju no ko hiwam gang te me jab ding chu bible ana ki sei lo ham ka ti le
anh ấy lâu đã này rồi là nó ta sang khao bên này mấy thằng bằng à lên dễ dù hút coi yêu bằng vóc khu bằng à abu zona abang cột dung vào lên đội đó abu zona lên thì đi tia chụp coi hoa say na ham itile Israel te independent zalen gamamu phanu wa hele agamu wa van lenga akile kidingu aseida anahi hallelujah van leng ong kisem do ding hi kum sang ni zasagi na cheta a isai thiem gaw manga anagi seido iti kuma van leng hu kisem do ham a sangat zako le thum 1903 all ha ni som le sagi ni a van leng masapen analeng do meilang banga kito vakhu banga abuzona leng ati hi Israel te agama hung ki phanu le van lenga ahung di waseina ipija van lenga hung ngai ham itile achena gam kha pangal te musulman hon kim ver cho langkhat langa Mediterranean pi khang lenom kin keng lama hung nge wa hi le pangal musulman ten abon wa tha gam ningu apal pi lo du agama kile kit ke utin akengin hung kilung le kinon lang hele pangal ten agamulut man lo abon chawa atha gam di hitia tu pathenin isai them gaw manga mail ham manga kito vakhu manga abuzona len ati he Israel te zalen gamamuwa agamwa ahung kile ki phanu le van lenga ahung kile ki ding asena ahe hallelujah amen atupi na pathen na to kidang ta ahe leset kol dim lia ko na ahung kile ki nova Africa gama Juda Israel mi vom ho ipidinga heti Operation Solomon akiti ho ham aje chu Solomon chi na vedinga Ethiopia gama Siba lenu gachi chu ne no Siba lenu gachi a Solomon thupina hausan na vedinga chi akinung le kit langa hi Israel mi izan ham khanin anajuyu kumtam ta ong chen ta jova aluma wot ki bang talo hi ja ma kha ola ata sa hom ki khelin na ama ho jong negro mi vom te wanga ngum do ta ai wanga atisana Israel mi tia chu Israel te in leise namtin vai pi la a thisana aso pi teo sing khat le sanga umo jong a hai lo pathienin hanglam Africa ga ma ho ati he hung po do yeng thelo achai na apui do diwa Operation Solomon tia amin apho hi Solomon phat la ya Africa ga ma cheng ho mel chi na dinga Operation Solomon tia amina pho sangat jako som ko le khat wan lenga ta an to sawa an puyuwa he chi hi war record kai sangat jako som ko le khat me som ni le li ni a AI Boeing 747 a sang khat le som ge le sagi ming an puwa e world record ka gedang ta Africa gama kumso ta anam ta nungwa an puyu
tol gal pot do in hong pot do zen te lo wam pha no wa government in asole nam tin vai pila athe che Israel mi ho chu nagam sung ma in puilut ki ding ka he ati lunin Israel mi te ho ache nagam gama pathinin a hol do sa kile kita ta jong tam ta het che lo ta san ki ti ki chan ta ki chan ta chi a chu pathinin tu ni hin nang le ke hi thagawa ta sana Israel mi ringin eina gong jata na hi hallelujah Tia ketunya hi Israel mangta akiol khom jing lai tau pi a Israel mi te agama kile kit na dingwa atau ding zo e hoi e gor hi ta hoi ta pathinin ami te ho apui khom ni vewin Libyan gama Israel mi ho Yemen gama gam choma Iraq gama namkin vai pila the cha om je uvin agamwa abanin akile kinun ahe isai somgop changana ami pi to kisuin na o hi ka dei khopi ve khat ve pan tha mong te mo ki chalo velin za chalo velin khat ni thum tui khang len apat hauna onglong ding hi gal pen hi red card ka pe ki nai ta the abundance of the sea tui khang len apat hauna hong po ding ai ti la tui khang len gal chu gam dang hau sat na hi jong le hi chi isai songu changa na at pen hi tui khang len gal Halloween tui khang len apat na hauna hong pot zo ding hi Di tui pi asena ham kedang ta tui khang len chi det si na jau chuna hi chi kedang ta velin tui zap the lo zo rum mang de lo a chop lu nu jong le adip ko wa pha le rum mang lo wa le thu se pai khat jong hi ning ki hel be sia ki thi do le ko no me de ganga Dersia chop lu le rumang the wo ka to ka ki da be se ki tha na the yong lo ta hong po do ki ne ipizia mil rumang the lo ham dersia hi anoi langa hi chilhang mineral go thil ta no ma koi ma na het do no cha cho ta Israel ten zelen gaman mukin wa pana ipiumam ti an khol do wa hele mineral tam ta uranium nuclear ki siam na man cha ho he tam je ngau hichi tui khang len ti a hau sat dan hicha tui noya go thil ho chu sum ki so hen lang hausan na ki wedding ita hen lang hele I chan ge ya man lu ham ti an ve no le wherein chi hi the minerals of that sea is 4 times of the well of USA America te hausan na khu anei jo se khu zan lin pung jong le chi jo se banga chu Dersia so jong le a so jong nai lo ding ngai pau France Italy German England hisigam lihin agam ja seo zo wan lang cho go jong le
tuy khang lên thì gầu thì lùm cho chỗ dâu lâu đi tuy khang lên bắt hao na hùng bỏ độ đi ngay hi tia Bible in anh say chu ấy họ khang lại Israel te gam sunga dead sia pada pathirin agui run sa ahitai hallelujah hichi China le Russia te ahun ngai chat dingo hichi ho zo se ya he gal pi thum na ang so phat le hichi phat the na hichi dead sia achan ho ji a he na wan noin an ngai chat du to jong ka la la ri bola koi gam hi ki chu chu wa mitila thau atam je to jong North Korea khu go thil ta anoi langa do la do ding mai tiu chu hi chi ai mi na ngai chat ji chi na thêm na ngom phal gam am bo ji ho jong hi mo phat lo je hi lo na asunga yam khat ngai chat na ji an bol ji ho cho se ive na hi le pathian phat thei bu na chu ong rong ta in dan bu ni na bung get cham som na get na hau thei na thahat na piwa chu pakai na pathian ahibo ve na pu na patel to akitep na tu ni ge ya agel kho ji a hit to banga abol ahi pathianin hau thei na Israel te ho api a wam noya Israel mi juda mi min thang ho arba ne no ba US state selfie na pajin President ban ta athane Beethoven Mozart Rockefeller thao hin mudo patro Einstein scientist min tan ta nuclear ho in bordo pa Greenspan amahi musician ho ta ki de Kennedy koi ha Kennedy President of USA nakaya spell ba Bill Gates leise na mihau sape se ive na hele Israel ningen sang hiu so ei hon America mi ham friends mi ham khana naki koi ji na ai na wa atisanwa ama ho hi Israel ningen sang wa no leise na Nobel Prize anasa tu chunga jong America te ni changnim tiu chula na it's a Nobel Prize kiti leise la athem la athem de jobo anasang ji hi in hop thuma hop khan hi Israel ten ala uwa hi chi hop ni hi za dang zo se ki halele aching pen athem pen ahau pen ahoi pen in chen pen te chu Israel te hita hoi la yong jong lo Israel ni di ta chu vai changai lo ne kom ho ngai lo pathen phat thei bo na koi za la jong lo Israel mi ki ti chu mi ko ma khut do ngai lo in chen te pathian len do nam te Levin che step so amin za khaw ba ipiha man siam do chu ha Apple company laptop hian nam pe jong le ama bol do Apple company ki ti hi a hoi chung na aman tam cho hi mi hao salo yin ama sim do ha cho jo lo ko yam chi pa khu ha Barack Obama ama ko ham koi ho ham negro ho so America te ni piano manuvam wow so become president ibesena
mi gama suwa uma iati le president hung kai the ham cha anoi ta le khamal ki sun kono mowam AIPAC IPAC American Israel Public Affairs Committee Kim Kuki in P Manipur ti to banga ama ho he American Israel Public Affairs Committee ki ti umeta ama ho hin election ong nai pha na hi le phat ta candidate ho he an khol to ke yo ba pi dinga long asa pen chu a chai na le meeting na thulu na bolwa Israel ten a pi ji cha Israel ten apeu kiti chu America president kai te ngai phawe Manipura Nagale Amy Harta empia vote hon khiu thobala ten atina lam so kai yen na thobala ten phasa zo akai banga hi America gama politics ki chim ding na tong din ki ti chen Israel mi sulung hai te Israel mi zalo America te in politics abol thelo Barack Obama hi Israel agati a panpina agathuma nei kai do sawale ken Israel gami kahum ni ngai ti a hi akitep ji a chu tam ni anapyo ahum kai do a IPAC conference a hi ipiga se ham IPAC 회사를 이룰 때면 미국 의원 피해를 합니다. 그리고 대다수의 의원들이 이곳으로 향합니다. 우리는 이곳에서는 미국 정치인들이 이스라엘을 향한 거침없는 지지를 선언합니다. I will do everything I can as chairman of the Senate Foreign Relations Committee to ensure that the $30 billion in security assistance that Congress pledged to Israel is delivered in full. America will continue our military aid, and Israel will keep its military strength. Senator Barack Obama. 지난 2008년 당시 오바마 의원이 힐러리 의견을 꺾어 민주당 대통령 후보로 결정된 바로 그날 오바마 후보가 가장 먼저 찾은 것이 이 미국 디테일 로비 조직 AIPAC 행사장입니다. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. But any agreement with the Palestinian people must preserve Israel's identity as a Jewish state with secure, recognized, defensible borders. And Jerusalem will remain the capital of Israel, and it must remain undivided. And Israel have a special friendship. You have devoted yourselves to strengthening the bonds between the United States and Israel. The United States will stand with Israel now and forever. koi ma Israel gam gi chu amo la pi thelo gara pa na agamu anhup ta chalana Jerusalem jong hi capital nei di we ata koi jong la America president kai do jo se hi Israel te pan pi ne ja kai do he ja Israel adal ha thelo achai na nu menu se june no Israel le
America kizop man now and forever. Tu le aton so na jing de. Tu ni chana pathirin ipija America gam hi ahumam itile. Pathir namlem te anahum kha je wahi na. Chon sile jong leo pathirin tu ni chana ahum ai. Pathirin mi te pan pi Pathe nai te het jewa America te hin Israel te hi ada ha ngai lo di koi ham chipai ama Barack Obama ang kitaya akita zo lo pha na Donald Trump in campaign bol la ya I chan ge ya Israel te ri nga thil pha gon ham America embassy chu Jerusalem ka koi lut de America gama Israel mi second class lo di English te to khana hi na ki banga nom di wai ki ho ta Israel te lung hol na ga nga yu te. When I become president, the days of treating Israel like a second-class citizen will end on day one. And when I say something, I mean it. I mean it. We will move the American embassy to the eternal capital of the Jewish people, Jerusalem. That there is no daylight between America and our most reliable ally, the State of Israel. Wa Israel te khopi anei nawa ama in campaign abolaya akam so Chia cho America te in Israel te zaw lo wa leise na jong vai a hop thei ta lo Batien patte bu na ong chang ta America president ning chu Israel te de len hai ta ya chu alhem te in ano no pa athunun thei ta tiang ko na tu angong chu nu me ho yu ve angong in anop na lam lama a hei le che chu to banga leise na world superpower kiti chu America hi jong le Israel te angonga pangta pachinin ha ta phatte abu Donald Trump hi even na hi le agina git lo to e na alim jong hi mi chon se da kilom ta ai wanga aphat kit na Bring God back to the White House. White House in Pia Patien Polut Kid. Hiti aso hong kaido ato Billy Graham chapapa in. Patien ko matang na akibangin. Patienin pa asahita ang pondo aso. Chayo siya so patienin apata. Gumta dita ta sumla pa ngai selo hela thutan ding khat ain tun do he hallelujah nalel ta wam kot som di vega be ngote a ready ale batienin Israel te hi chan ge ya an dok do ham Wevin chalim hoy namuwam Joy Levi's company IBM NBC Starbucks Clinic shampoo nenwa Haiti Oracle Kodak limla na The Miracles of Science
Dell Company Pentium Samsonite CBS Xerox Xerox ne no ha something gangte ho Xerox has ne no na ya ka to na ya lo kate tidang be se yeng something copy manwa hele upa khanin puria kancho margin tamwar ai le keizong atil kan lai aku kham ta ko puri chu Xerox te hian la Xerox mai la ko hun na long puri Xerox nu doang Iti Xerox iti ho tua company na vet siu hi Israel te boldo company ngen changai ta ho 세계적으로 유명한 기업들 가운데 유대인이 설립했거나 운영을 맡고 있는 일일이 헤아릴 수 없을 정도로 심장부인 헐리우드를 움직이는 것은 다름 아닌 유대인입니다. TV na vet phang le choi na mo jiwam Israel te company ngen changai choi 20세기 폭스는 헐리우드의 주요 영화사 대부분을 유대인이 만듭니다. 전 세계 영화의 85%를 만들어내는 꿈의 공장 헐리우드는 실제로 유대인이 움직이고 있습니다. 성공한 배우나 감독 중에서도 유대인의 비중은 절대적입니다. ama hoi Israel mi film star ho 뉴욕타임스, 월스트리트저널과 같은 주요 신문도 마찬가지입니다. 또한 이들 언론사에 종사하는 유대인의 비중도 대단히 높아. company chom tamta boldo ovin wanoi leisena atil bolawa min thangde ho 28th century Fox Coca-Cola ne no Pepsi don kha tawam jo se yong Israel mi te akona ongki boldo ongki semdo ahe dan buni na som na changup na atip sa banga pakain wang na bo dinga hi namtin yp sumbat sa onnatin banana la lo hel deu namtin yp chunga thu na ne yuwa namdangin wang na chungwa thu nei ponte bana min na la le nangun bat na la lo diwati chia Israel mi di ta hoilaya umjong le khut do ngai lo wai changai lo ade angai athum ho pethe ringa pathenin phathe abu so ke Joshua som ni rathum chang som na nang pasal khat se in ama ho sang khat cheng del zamun atip sa bangin pakai na pathenon gal na sat pe ui Israel mi khat se in zong zat dang sang khat azo de ti Israel mi khat to zat dang sang khat ki do le Israel mi khat chun sang khat chu azo de ti pathenin gal amao asat ki vevin che kidang ta sangar za ko som li legit zalen gam amuwa agamui ne chakhet ne ichilai mun bo sangar za ko som gup lesagi ni gup ga 6-day war kitia chu ale gu malen 6-4 cho se ala ki vevin chi Palestine te gam thing hing to banga green color hi
wai akang hi Israel gam som li le sagia som gup le sagia 2010 Palestine gam neu che Israel gam len che len che chi ai Palestine te hi alung dam thailo lung hang yenga Israel te mu pon waile tha dim bo avet lel jing yengo amao azam do kalwa Palestine te ne chen kita je wa ka gamoti hi jong le patienin Abraham Isaac Jacob ko mana pi gam tep gam cho hi je in Israel ten akila ke no he chini gup gal hi kidang ta he velvin Arab gam country som le li ki goma hisi gam som le gam li ki gom hin Israel gam neu chahi vutvai so sa dinga ado wa hi le ni gup sunga Israel te zona changai til hom se ama Ethiopia so ke Israel mi khan hi Egypt te kem la magal hai lut khain Egypt se pai sang khalamin khut adomowa aman gal hinga an pui je ge chilai ta su zat dangon itidana Israel mi khat bowin nango asanga na pui theyo ham atile azinerar pawin zudate to kido dingin ke ho kaki manuve hizong le van til te do dingin kaki man po nangun mi ganin muzong le chu ke khat kana chai thala ka chalwa iki doi saw ma hi in chat lo the lo kau ti pakai na pathenun nang ho gal na sat pe ding wa hi ati chu sang hat jako som gup la sagi kuma hi ata ta pathenin analhun sa ahe ngain che. There are several events that took place during the Six-Day War that are very difficult to explain. They seem to be in the area of the supernatural rather than the natural. They all seem to be working in favor of Israel. A female corporal was riding in a jeep with the regimental commander of an armor unit when she saw immediately in their path a tremendous fire that leaped up. The commander could see nothing, and the girl, thinking his sand goggles were covered with dust, yelled to him to swerve aside. He was convinced of danger because he knew the girl well enough to trust her judgment, though he couldn't see anything in the path. Still, he swung away into another opening that appeared between the sand dunes. The column of vehicles behind them followed. Only one jeep continued on the original path. All of a sudden, there was a terrific explosion and fire. More importantly, why was this war filled with so many examples of unexplained events that worked in Israel's favor? Another great miracle happened in Sinai. When Israelis, they saw him, they lifted their hands up, they walked to him, ready that he would take them to captivity. He was surprised, he did not believe what he saw in his eyes, but he did it. He took them to captivity, they walked after him, and he walked to the main unit that he lost. When he came to his unit, the unit was shocked. They opened their eyes, they didn't believe. One Israeli soldier is leading after him thousands of Egyptian soldiers with their hands up, ready to go to captivity. So they took them to captivity and immediately made a research with the Egyptian officers. What happened here? How you gave up for one Israeli soldier? And they answered, he was not alone. Together with him were thousands of angels, each one of them with a gun in his hands, ready to shoot us. And they said, we are ready to fight against Israeli soldiers. We are not ready to fight against the angels of God. All these stories is not mystical stories for books. This is reality in the life of Israel. Lekhabwa ki sun mai lon ata ta lunga heti kidang ta pakai na pathinon gal na sat pe ya ju pathinin Israel te angai lo na gal asat
อิสายสอมกุบจางสอมนะอากัมโจมีเตจับเตียนนับพัลโจเซหินเกตอุวินเตียนจุเลอเลงเตียวินจงนังมากินเจงโบอบอลดิวอฮีอจิจูกลุงสัตเปียดจุนนังมากระเดงอินฮิจงเลกลุงไฮเปนินนัดจงะเฮปีนากันเยกัมโจมีเตนับพัลโลโยเสียอาเกตดิงเวทีโจว่าบารักโอบามาอินอิสราเอลกัมกิจุโกยมานะโตข้าเราได้ที่จูกาลาพนังกัมกีอาเกตปีพาลาเกตปีตุลายาเลี้ยงหัวจุโกยหอยอยู่ว่ามันเลย President Prime Minister Chief Minister เลี้ยงมาจ้า House Hallอินเทียมขัดจงอาเลเลงอาจัดจัดอุมตาอเลงเทวินซงนังมากินเจียงโบอาบอลดีไว้ทีจีอาสุอิสราเอลกัมโฮมดิงาฮิประเทศนี้อเมริกาเทวังนะอนาโกนที่อาเตงไงอนาซิมโดอาเฮกัลุงฮันเปตเองแกนนัดจงอาทูตันจงเลงเกี่ยมันนังก็เห็นลงเสียจริงไงอาทิตย์นะประเทศนี้อังไงลุจริงไงอิสายสอมกุบจางสอมนี่แหละนี้อัลฮอมเป็นตาจงสุมีเหมพุงขัดองเลิงตินอันเอวเป็นตาจงสุทหัตตะมีเหมน้ำขัดเลิงดิงไงเกี่ยมาปะกายสุกหินนอลอยดิงไงประเทศนี้จัดเอวจ่าอสุหัตนะที่ U.S. President ลุยป้าทุเซหุนสมุเลขาดนิทุมในดวาฮิเลเกฮอนจงกะหุนดงดีเวอาทีอินอิสราเอล Prime Minister ปานอิปิเซียมขาดนิทุมในดวาฮิเลนังหอจูกสุกัมกสุมังทะดินหิวหงกิปันหิวเวนอาทิไอไอเลอินเดีย Prime Minister ลุยปานแก่บลาเฮใช่ไหมล่ะขาดนิทุมอินเดีย Prime Minister ลุยปาอินดิพิเซียมในดวาฮิเลคริกเก็ตก็เห็นกิจปีเราดิอินเดียเตะคริกเก็ตบอลเฮในก็อยู่ห้ามเกี่ยงยองนิวเคลียร์กันในตาเวทัลกันในเวอาทิตย์ไหนทว่าฮิจงเลยฮิชีกัมโปมีทุมลาฮิก็อีกกี่โมงเป็นน้ำก็อีกกี่โมงเป็นน้ำอิสราเอล Prime Minister ปากิมงเป็นนะเลเซียนะอาทันไอเป็นนะกิเซป้าอเมริกา President ปานจังเนยดาวละเกนจังหุ่นดาวที่เกิดที่ละอิสราเอล Prime Minister ปาเนยดาวละน้ำว่าจะก็เฮโร่ดิเนยเวหงกิปันเฮเวกัทหากำเนยเวหงกิปันเสเฮเวอาทิน้ำหอมใจจงแล้วกุมสังเล่จะเกิดว่าเกินเทยเตนอนาคตสเลจงกันลังปะเทนินน้ำตินไว้ปีละอนาเดลดจงเล่ตัวหิปะเทนินอามาหิอตุนดอกกินอหิตายอีพิเซาอิสราเอลกิตุงดอกกินหามอตุนดอกกินนะเจจูปะเทนมินเทงเจอินปะเทนินดีตาเอามิติอิสราเอลเตจงหูอิงาอมเทนัดีพัดพาอากุนพิเฮเววินซีฮีสังขัดจะโกสอมลีเลเกตสอมงาสันเกียอาเจดกิดดาวกัมฮีกัมโกปนบุบวาเจงอากุนาโกกัมฮีคอยจูบองน้อยโลนากัมฮิงกัมสุปเทียนกัมโกอันโซสฮิชีกัมโกอันโซสอาฮิจิอากามุตุนดอกคิดดิ้งฮิอากูนนาวะฮิจิกามเนลตีกิโซตากามโก
kisota atun do kit got na hin ipilungan gelo ham etile America gama Israel te in khopi ni nel di dizat la atun do hichi khopi ni asem do veton na chu anbolu Los Angeles na za khawam hichi hi galjam Israel ni hon America gama sungwani ma khopi akisem hi ai wa nga ka gamu e tingai lo mi gama ka chen ni wa khopi ka sem Los Angeles to adang khat khopi khat tun do chu koi ne no कौन मालूम है हाँ हिची लॉस एंजेला ताइलवा कॉपी लंगा सियम जु कोई है उमंग लास वेगास हिची ही Kopi atundo Hollywood kiti te namun chu Las Vegas patienin hichi kopi on tundo na diwa lungge lapia siapa na chu tuilong ala owa Mediterranean tui khangle na pat Sea of Galilee apa na chu toti pai pa ala owa na agamu gota chu ansu ko tino pathenin achin pe idang agamui gam hingin jing hen lang gam nom tein jing le pangal musulman ho cheng dim di adel do zolo di tia su patherin edi som se ge adel do apana chu agamu ahoi gam phan lai zo se chu go azu sa lo abona gamgo asusa patienin achin pe ahung kin ungle kinwa zalen gam amwa bana chunglama bana go hungzukina tuirangle na pana tuilonga ala owa chahi agamu gamgota an su hengkino 아따다난 pokangkang yang hejong le ansu no kinova 이곳이 바로 이스라엘이다. 왔을 때 그들이 제일 먼저 한 일은 농사를 짓는 일이었다. 그렇게 일이 시작한 녹색 바람은 마침내 남극. 그렇게 고도의 기술과 많은 비용을 투자해서 힘들게 오르던 귀한 물. 이 한 방울 한 방울을 이는 결코 함부로 사용할 수 없는 모래 땅에는 숲을 오래 완벽하게 차단한다. 그 결과 1년 중 8개월간 계속 장미꽃을 수확할 수 있다고 한다. 장미, 윌리아트리스, 리노드, 갤로베라 등등 사막에서 자란 꽃. 그래서 향기가 더 좋은 것만 같은 이 꽃이 유럽인들에게는 더욱 신비로울지 모른다. 물을 아끼기 위해 나무가 필요한 만큼 물이 한 방울 한 방울씩 떨어지게 예루살렘과 예루살렘의 중앙시 이곳에는 1년 내내 오렌지에서 호박에 이르기까지 온갖 싱싱한 과일과 야채가 풍성하다. 전국토가 사막인 이곳에서 만나게 되는 이처럼 풍요로운 환경은 대체 어찌된 일일까? dosa noam ichigam gam go kisota chu tilaya akipat tilaya gambanga antun do ki no hita pathian phatte bo na sang ta achang tawin vewin tilaya agamu to an cheule to banga akhel di hichilai mun hito an cheule ito banga tun do di chilai mun hito chilai mun ho
gong ta na gong do ovin to temporary khopia New Tel Aviv Jerusalem hi capital phong rong leo mang theilo aji chu Jesus Christ ahong ki toka Jerusalem chu pakai Jesus Christ ahong kin ma chidang zat dang ten keng chot phane duty sa tia chu rapchar zo phat lebo Jerusalem ma hi lungmo sela kilho lut dia is that way America president in capital din phong han la Israel government in zong thulu na izat bol rong la mong de la thu kho ta se dio la ngai lai do tho aje chu pathian thu tep sa a he pai mang la dei lo wa del che gam ta tha ho chu agam wa kile kitawin nam ha ta hitawin zalen gam achang tawin mihem tam ta acheng kitaw korin tot khatna mung som chang som na khatna achung wa tilso icheng se hi vetka dinga so a he chule khang nununga mi e ho pho tang na dinga kisun do a hi je pathenin ibon chawa ringin phathe ebo pe han la Israel bi te aget te naw le tun do a om ki na ho hi nang le ke ki hil na ding ki pho na ding chon sen na ko na tu tang na ding zo a ji do a om hi pathenin ibon chawa ringin phathe ebo pe ta hen taute takipa ove pakai nami Israel te ho nangai lut na se angai lo ze ova na sutan pe na ho kami no wa kamuvin na bible a konin kangai hawin long se ta in kami sang che wa ne ho pi a na lung lai na hin kho kamanuwa Israel pathian an ne bible pathian an ne keyu ku ki cha te ho pakai ching thei ta na lung lai na hin khomang thei dinga nami thieng te hin khwa pa na hi kabon chawa ne hil dingin hu hin pu pakai Jesu Christa minin kataw na hi amen